Eibar Espainiako memoria demokratikoaren lekuen sareko kide ofiziala da. Horrela, aitortzen duen oroitzapen plaka desestalida Untzagako plazan egindako ekitaldi instituzionalean, eta dagoeneko estatuko aldizkari ofizialean ere publikatu da aintzatespena. Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Eibarko udalak parte hartu dute ekitaldian. Paulo Bustindui gizarte eskubideen ministroa izan da ordezkaritza instituzional zabalaren buru. Garrantzi historikoaz gain, hitzorduak esan nahi pertsonal handia izan du berarentzat. Bere aitona Gregorio Bustindui zinegotzia baitzen Eibarren 1991 apirilaren 14. Que no somos menos que nadie. Que este país, como todos los países, no lo han hecho los reyes ni los terratenientes, sino el trabajo de un pueblo digno, que la libertad es la bandera de ese pueblo y que esa bandera no se arriará jamás. Y sí, sabemos lo que vino después. Sabemos que quisieron acabar con toda esta historia, con toda nuestra historia, a base de bombas, de fusilamientos, de exilio y de hambre. Esta ciudad lo lleva grabado en su seno. Solo sobre Eibar cayeron 7.000 kilos de bombas, bombas italianas y alemanas, bombas fascistas y bombas nazis. Pero han de saber con certeza los imitadores de aquellos verdugos que ni 7.000 kilos de bombas pudieron apagar la llama que prendió aquí. Ni 7.000 kilos de bombas han podido borrar su memoria. Aquí están porque aquí estamos. Aquí siguen porque aquí seguimos. Y hoy seguimos siendo ese pasado que está vivo. Y en este 14 de abril, en el que las negras tormentas vuelven a ensombrecer el futuro de Europa y del mundo, nuestra voz debe alzarse de nuevo con la misma determinación que hace 95 años. Ministroarekin batera, Fernando Martínez, Memoria Demokratikoaren estatuko idazkariak, Jon Iraola Eibarko alkateak, Marisol Garmendia gobernuaren ordezkariak eta Arritxu Marañon giza eskubideen sailburu ordeak parte hartu dute ekitaldian. Hiriaren historia berreskuratzeko funtsesko lana egiten duten elkarte memorialistek bat egin dute ere. Untzagako plazan jarritako plakak bi mugarri nabarmentzen ditu. Alde batetik, hiriaren abanguardismoa, estatu osoan Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen lehen hiria izan baitzen. Eta bestetik, biztanleria zibilaren erresistentzia gerra zibilean. 1956ko estatu kolpearen ondoren, Eibar helburu estrategikotzat jo zuten. Eta matxinatutako bandoaren aliatuak ziren nazien eta italiarren hegazkinek bombardaketa sistematikoak egin zituzten. Biktimak eta kalte materialak izugarriak izan ziren, baina hiria askatasunen defentsaren simbolo gisa mantendu zen. Por lo tanto, son dos razones, son dos fechas que nos llevan definitivamente a declarar Eibar como ciudad de memoria. Es de una gran singularidad Eibar en su lucha por la libertad, por la democracia, por el constitucionalismo, pero también frente a la barbarie y frente a la represión. Gaur, 85 urte geroago, Eibar oroimen demokratikoaren leku izendatu da. Hau ez da udaletxeko balkoian zintzilikatzeko domina bat, hau konpromiso bat da. Hau da, argi eta garbi esatea, hemen gertatu zena garrantzitsua da. Hemen amestu zena garrantzitsua da. Eta amets horien alde borrokatu zirenak ezin ditugu ahaztu. Izapide administratibo bat bakarrik ez eta batez ere Eibarko historia esazteko babes neurria da izendapena ekitaldian azpimarratu den bezala. Bomben aurrean bere errealitatea eraldatzeko eta bizilagunen bizitza hobetzeko lan egin zuen gizarte baten errebeldiari merezi duen balioa eman nahi zaio. Pero luego llegó la dictadura y Eibar fue ejemplo y fue señal de lucha desde la clandestinidad obrera por la recuperación de la nueva democracia hasta que llegó finalmente. Y Eibar también fue protagonista de eso. Y más adelante todavía, yo suelo decir siempre que la verdadera democracia tardó mucho más en llegar a Euskadi. Y Eibar también estuvo ahí, en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra el terror. También hay que decirlo, todo es memoria y todo hace un conjunto de lo que es esta tierra y de lo que es esta ciudad. Ekitaldi honekin Eibarko udalak ofizialki inauguratu du Bigarren Errepublikaren aldarrikapenaren urteurrena ospatzeko astea. Datozen egunetan, hainbat jarduera egingo dira, udaletxeko balkoia Espainiako aldaketa politikoaren protagonista izan zen apirilaren 14 ura gogoratzeko. Memoriaren lekua bereizgarria, oroigarri iraunkorra izango da Untzagako plazatik pasatzen direnentzat.
Eta Eibarrek balio demokratikoekin duen konpromisoaren eta duela ia mende bat legezkotasun konstituzionala defendatu zutenen oroitzapenaren isla izango da.